Hanyuma rero ubushize naberetse ko iyo winjiye muri ANB akawunti yawe, ANB network, wenda ugakanda nk'ahara kuri aseti, urimo urahabona ko NB ushobora gusanga hari zeru kuko NB n'ubu zishyiraho, ariko urimo urabona hano handitse PRTN. Aya ni amafaranga ushobora kubikuza, amafaranga aba yavuye muri timu yawe, swate ku bantu winjije direct cyangwa ku bantu binjijwe n'abo winjije, igihe ugenda uri kuzamuka mu marevel. Nababwiye ko ushobora gukanda hariya, ushobora gukanda ahangaha, ukanda kuri aka ngaka cyangwa ugakanda ahangaha, kimwe muri ibyo nta kibazo, ubundi amafaranga ufiteho ukaba wayohereza. Hano ushyiramo umubare w'amafaranga ufite, hano ugahitamo bitcoin ihita yizanamo nta kibazo, hanyuma hasi ahangaha ugashyiramo aderesi ya bitcoin wari ufite cyangwa wakuye muri blockchain yawe cyangwa wakuye muri iMarketing niba ushaka kuyasubizamo, ubundi ukaza hano hasi muri transfer. Ni bwa buntu ujya ubona ukabona umuntu yakanze hariya kuri transfer bagahita bakubwira ngo tegereza nyuma y'amasaha swate 24. Yego, hanyuma waza hano hasi muri partners, ahangaha wahaza wakandaho, bakakwereka muri partners, wakandaho bakakwereka, ukanze hariya muri structure, ubwo nari nkanze kenshi hari muri partners, ndebera iyo ukanze hano muri partners bakwereka bino bintu by'amarevels. Yego, urabona nk'iyi account ahangaha barakwereka ngo sales, ni ukuvuga ngo ni umubare w'amafaranga timu yawe imaze kwinjiza total, abantu bari munsi yawe amafaranga bamaze gutanga, wowe utarimo. Amafaranga bamaze gutanga aba arimo ayo batanze direct bakinjira top up cyangwa ayo bagiye bakora ama investment, yose araza akikusanyiriza ahangaha. Urabona ahangaha ni 13,000 na buriya bundi ku 32,460. Ni ukuvuga ngo bihera kuri zeru, hano usanga hari zeru, hano hari 4,496 hafi aho ngaho. Uko abantu bagenda batanga amafaranga bikagenda bizamuka bikiyongera, biba bisobanura ko iyo hari zeru uba utari wajya kuri level ya mbere. Iyo haje 4,000 kuri 4,496, 4,496, umaze kurenga level ya mbere, icyo gihe umuntu winjiza ntabwo uba ukimubonaho 5%, umubonaho 6%. Iyo bivuye ku 4,490 bikagera ku 8,090, icyo gihe umuntu winjiza umubonaho 6%. Iyo bivuye ku 8,000 bikagera ku 32,000, nk'uko ahangaha murimo mubibona ko yageze 13,000 ku 32,000, n'ibiyuzura 32,768 kuri 32,768, azahita ajya kuri level yo guhembwa, donc umuntu yinjiza akamubonaho 9%. Ngira ngo birasobanutse. 5%, 6%, 7%, 9%, 10%. Iyo uvuye ku 9 ngira ngo ushobora kujya ku 10 n'ibice bingahe ku ijana, ubundi ukajya kuri 13%. Mu muntu winjije direct, ni ukuvuga ngo niba winjije umuntu ntabwo umukimubonaho 5%. Ubwo niba ugeze kuri level yo kubonaho 10.5%, urongeraho ya 5% yo muri iMarketing. Bisobanuye ko umuntu yinjiye direct wahita umubonaho 15%, 10% muri ANB ndetse na 5% ko muri iMarketing. Ibyo rero bikaba bitandukanye n'ibi bya hano hasi bya bonus level cyangwa bonus program sales. Ibi ngibi biratandukanye, ni ukuvuga ngo ahangaha hano hasi ya next level, urabona hano hari 0 ku 496. Biba bisobanuye ko abantu winjije, iyo wabinjiye neza bakanyura kuri link wabahaye bakinjira banyuze kuri kantu nababwiraga ka brain cyangwa kameze nk'ubwonko, kandi bakwinjira cyangwa nayo link yo barayifashe inyuze, ariho wanyuze utanyuze kuri Google cyangwa ahandi hatandukanye. Ikindi, robo yawe itari off, iri on, kuzagiza igihe ya mafaranga umuntu yakoreye top up bitangiye kuyakoresha. Iyo konti yawe robo yawe ikiri on cyangwa network cyangwa igikora, ayo mafaranga niba swati winjije umuntu agatanga amadolari 500, mubonaho 5% muri iMarketing, ubwo wenda 5% mbona amadolari 25. Hanyuma ya robo yajya network, ya mafaranga 500 yatanze, robo yakoresha hano muri
muri ANB nawe ubonaho 5%, ubwo uzasanga baguhaye amapirateri 25, ndetse ahangaha hano uri kubona handitse 0 usanga yanditse 500 ku 2096. Bisobanuye ngo wa muntu wawe winjije timu ye cyangwa abantu bari munsi yayo bamaze gutanga ayo mafaranga, bitandukanye na hano hejuru. Hano hejuru bashobora kuba bamaze gutanga ayo mafaranga ariko barinjiye mu buryo butameze neza, batanyuze kuri Alex Waterbury yawe iri off, cyangwa binjiye banyuze muri Google cyangwa WeChat n'andi hatandukanye, kuko kano kantu ka nyuma ko karebana akamaro kako no kugira ngo ubone ziriya bonisi zo kuva ku madolari 100, 500, 1500, 2500, gutyo kuzamuka ukagera kuri miliyoni 2 z'amadolari. Urabona ko ahangaha barimo barakwereka, barimo ngo baranyeka ngo strong grouping ni 0 na sum of weak grouping naho ni 0. Kubera ko hano hejuru naho ubwaho hari 0, ngira ngo murimo murayibona. Ubu iyi konte nashyizeho abantu nyimara kubashyiraho nyuma y'iminsi 2 ihita amafaranga yarariho robo ihita iba off. Niyo mpamvu ubona hano hejuru amafaranga yiyongereye, n'ubu ayongera, ariko hano hasi akaba ari 0. Ibyo bakora cyakora bizamura zino level izi ngizi, ariko ntabwo hano hasi bonus program series nta kintu ho gihinduka, kereka nongeye kwinjiza umuntu niho hano robo iri network niho hano hantu hagira igihindukaho. Reka muri mubyumva neza noneho. Ubutanzabereka ibya calculation byo kuntu bamenya ngo sum of weak grouping cyangwa strong grouping. Reka nsubire inyuma noneho mbereke uburyo babona uburyo ari amarevo agenda azamuka. Winjira usubira inyuma ukaza hano hari ibibazo ngo how to in, ukaza wenda ukajya hariya ngo kuri aka ngaka kavuga ngo is it possible to build a career in the ANB marketing, ukaza ANB Crypto Network, uraza bigira ku marevo agera nko kuri 13. Nkamere kuri ino ya mbere, no kuvuga ngo revo ya mbere ni kuba uri partner. No, revo ya mbere nako nta revo anga waba wakagira. Nuvuga ngo ni igihe uyinjije, ugiye ufunguye konte muri AI marketing utari wagira ikintu ushiraho. Icyo gihe cyakora wakwinjiza umuntu ukabona 5% kuri konte yawe, 5% muri AI marketing, wowe nta kintu wari washoraho. Noneho revo ya mbere cyangwa nahanga kuri revo ukimara gutanga amadolari 10 kuri konti yawe, nabwo butari wagera kuri revo. Cyakora status buri umu agent, wanakwinjiza umuntu ukabona amadolari, ukabona 5% y'ibyo yinjije. Ukuvuga ngo wowe sales volume, ukuvuga ngo byibura umaze gutanga amadolari 10 kuri konti yawe, uziko n'ubundi minimum ku investisa muri marketing ni amadolari 10. Twagiye hirya kuri revo ya mbere, uba uwo wita umuleading agent. No kuvuga ngo umuleading agent byibura bisaba ngo ugera kuri iyo revo igihe umaze kugira 2496. NBO bonus payout cyangwa NBO bonus payout cyangwa buyout, no kuvuga ngo usaba byibura ko warakereminze aya madolari 100 niyo wemerewe kureminga. Aya ni amadolari 100 NBO imwe bingana na NBO 100 zibaye nama, donc babishyiraho NBO 100 kugira ngo ubonera bonus y'amadolari 100, bisanga ufite NBO 100 kuri account yawe. Nayo ndabereka uburyo bazigura, kuko hari exchange ziguraho ya euro change. Noneho rero partners income, kuvuga ngo iki gihanga umuntu wawinjiza, umuntu wakwinjiza wamubonaho 6%. Umuntu wakwinjiza wamubonaho 6%. Kuri revo yindi nayo, revo ya kabiri uri VIP agent, ni kuvuga ngo umaze no kwinjiza, timu yawe imaze kwinjiza 8190 nangahe, uwa wabona bonus y'amadolari 500, kandi umuntu winjije direct wamubonaho 7%. Wamubonaho 7%. Kuri revo ya gatatu uri manager 30 na bingahe, 32,770 ingahe, ukaba wabona amadolari 1500 ya bonus. Umuntu winjije direct ukamubona 9%. N'ahandi ugakomeza kuri revo ya kane leading manager 65. Ubwo ara n'amafaranga timu yawe imaze kwinjiza yaba ari munsi yawe. Hanyuma bonus y'amadolari 2500, ndetse n'umuntu winjije direct partner income
ukaba wamubonaho 10% mu buryo buri direct, 10.5%. Aya mafaranga ndi kubabwira ngo iyo umuntu winjije amafaranga ari munsi ya timu yawe, namwe nari ndi kubereka mu kanya hari 0 ku bihumbi 490 abantu binjiye mu buryo bumeze neza, rubuya bitari ofu, cyangwa waratanze link neza, waranyuze hari standard ugatanga link neza, kandi nawe uyihaye ukababwira ko bagomba kwinjira banyuze kuri kara kameze nka brain cyangwa ubwonko. Yego, level ya 5 wari VIP manager umaze kugira 131 timu yawe cyangwa sales volume, wa mafaranga timu yawe imaze kuba yagira, ukabona bonus y'ibihumbi 5. Icyo gihe umuntu winjije umubonaho 12%. Izi partner income ntabwo zirimo izo muri iMarketing, ko muri iMarketing yo ntibihinduka ni 5%, ngo ni 12% ngateranyaho biriya bisanzwe bya 5% idahinduka. Na level ya 6 uri director umaze kuba ufite abantu bafite 2,262 na biriya, ukaba umaze guclaiminga ibihumbi 10, umuntu winjije direct umubonaho 13%. No level ya 7 leading director ni 520 na bingahe, ukaba umaze kugira NBO 20,000 amadolari 20,000, niyo claiminga cyangwa niyo bonus baguhereza umuntu winjije direct ukamubonaho 18%. Ndetse hariya kuri level ya 8 uri VIP director umaze kugira 1,000,000 na biriya bihumbi bindi by'amafaranga ari muri timu yawe, wakleminga 50 bya bonus partners income, umuntu winjije direct ukajya umubonaho 15%. kugira ngo mbabwire ko ino level 50 wenda abapurayini bacu bari hafi nabo mu Burundi, izi level bazigezeho kuclaiminga 50 by'idolari, barabiclaiminze ejo bundi naberetse aga screenshot bari kubiclaiminga, ndetse 50 by'idolari. Hanyuma indi level ya 9 umaze kugira 440, urabona uvuye ku 1,000,000 hirya ugera kuri 4,000,000, urumva harimo intara nini cyane, niho ubonera bonus y'amadolari 150. Ubundi cyakora abantu benda kuyaclaiminga muri iyi minsi, n'ubundi abantu bapurayini bacu bari hafi ahangaha bamazemo ariko umwaka, ariko timu zabo zikuze mu minsi mikeya, 150 by'idolari, kandi umuntu winjiza umubonaho 15%. Ubwo level ya 10 1,100,000 angahera, 16,770 na bingahe, niho claiminga 650 by'amadolari, ukabona income cyangwa partner income 15%. Kuvuga ngo umuntu winjiye direct ukaba wamubonaho 15%. Ubwo bisobanura niba umuntu winjiye direct umubonaho 15%, ubwo imagine ayo niba ari umuntu winjijwe n'umudownline wawe, umubona ama pourcentage menshi yenda kungana, hari ishobora kuba level ziva kuri ntabwo ziva kuri 5, zishobora kuba ziva ku 9, 7, 6, 5, 3 kuzageza nko kuri 2% hafi aho ngaho. Uvuga ngo niba inyuma yawe hamaze, niba wenda swate ngiye nkwinjije, nawe ukinjiza undi muntu, wowe nawe akinjiza uwundi, winjiza undi nawe akazinjiza uwundi, nko kuri generation ya 5. Generation ya 5 akinjira muri company atanze nk'ibihumbi 10 wenda, upline we arabona 10%, n'umukurikiye agenda abona udupercentage, ariko bitewe n'amarevo agezeho. Naba nta marevo bari bagera, njye uri hejuru nko kuri njye wabinjije bo hagati yanjye nabo harimo intera wenda ya level 5, urumva njye bizangeraho ushobora gufata nka 6% by'iyo wa undi wahasiriya yinjije cyangwa yatanze, urumva na amafaranga menshi cyane. Demo amafaranga aba ari menshi, demo n'ubundi bigera kuri ba plan hejuru, income zijya ariko bitewe n'amarevo bamaze kugenda bageraho. Hanyuma level ya 11 ni iyi ngiyi, kuba ufite volume ya 67,000,000, ubundi bonus uclaiminga ni 1,000,000 y'amadolari, NBO 15%, n'ubundi byo urayabona ku bantu bakwinjira mu buryo buri direct. Hanyuma kano ka level ya 12 gold director, kuba ufite 134,000,000 z'abantu bamaze ko kwinjiraho amafaranga yabo yose total, ugaclaiminga 1,000,000 y'amadolari, n'ubundi partners income cyangwa abari 15%. Level ya nyuma y'ingi ya 13 ni ukuba umaze kugira 268 by'amafaranga yatanzwe na timu yawe, abari munsi yawe ukabona bonus ya 2,000,000 z'amadolari, wowe winjije direct ukamubonaho 15%. Hari abantu batangiranye n'izi company bo izi bonus za 2,000,000 barazibonye, ariko tugiye kubera ko bakiri bashasha nka muri Afurika, ndetse nka mu Barundi bamaze kubona ziriya level,
50, n'undi ugiye kubona 150 by'idolari, ariko abandi batangiye mbere aya marevo bayagezeho rwose. Ubutaha nzashaka ukundi kuntu mbereka uburyo generasiyo zigenda zikurikirana n'icyo umuntu abona. Niba winjije nk'umuntu, wowe niba winjije umuntu uramubonaho 15% igihe nta marevo wari wagira, ariko umubonye ko ushobora kwinjiza umuntu ukanaba wanamubonaho 10% bitewe na revo umaze kugeraho wowe, wageranya n'izo muri ayi mariketingi ugasanga biriyongereye. Bakarikiriye uburyo uwo muntu wenda dusipoze turazemu generasiyo, ninjije umuntu nawe yinjije undi, uwo nawe yinjije undi, uwo muntu winjiriye hasi bizangeraho hejuru njye nzamubonaho iki? Ariko niba timu yawe idakora cyangwa uri umuntu uri aho ngaho utarazamutse mu marevo, ntuteganye ngo uzagira ikintu kinini cyane umubonaho. Mugomba kujya mwinjiza abantu ariko mukamakinga shuwa ko linki mubahaye mwanyuze hari standard, kandi mujya gushaka iyo linki mwanyuze kuri kariya kameze nk'ubwonko ka burayine cyangwa serivo, kandi n'uwo muhereje link nawe mukamugayidinga uburyo arinjira atanyuze kuri Google cyangwa WeChat cyangwa n'ibindi bitandukanye, ahubwo akanyura kuri kariya ka mbere ka burayine, kuko kariya ka burayine niko gakusanya ibijyanye n'amakuru ya timu. Bitakanyuzeho rero ubona bikeya, ntabwo byose ubibona. Inkamu 5% urayibona muri ayi mariketingi no muri ANB urabibona, ndetse ukabona abakoze ama investment ukabibona, ariko ibijyanye no kuba timu yawe donc wabona ziriya bonisi zijyanye ku madolari 100, 100 angahe, nta kintu ubona rwose. Mugomba kubimenya rero, ubutaha muzajye mubyitaho cyane.